Lamka Talk entertaining ting na begun chibay tu ni February ni khat sang ni le som ni le khat ni tak dak som le khat apel ta Hiai Lingsiphai Lanva TD Block COVID Care Center muna patient khen khat lunghi moina hon phone wa zan nungina awa kidelh Hiai azia ka hi le tunia Hiai muna staff omte kha termination order suak ka hi staff te pot khiak somu hi ke le patient bangle omlai amaute Hiai mun ki hep khiak san somu hi chi te alunghi mo zia kwa hono pi hi zia kuna tuna staff te ya kanunga omwa amaute hopi nai bani masadi no Hiai muna na sip now sota ya sister kasep nau ha August apan ki pantai ya tu tana tu lalin muna ha akhagu na hita chidi tuna somleni bang aging dekta no khapai hiak somne tunia termination order omahi namo na pai hiak di chi mok pen kha patient te omlai hi na haite patient te kha pai san mok leong amau kha ain kai tu di omlo mo ka hi chang na jingchang kawai wo kha dak som tan mo hai om dia chu kisai mem pot kai ai jingchang dak som a pot khidi hi leu chin patient te lawanga ama ban diu na gen theum ya ama ban di ko le gen the kan hi ke wa termination order hong swa kha ko le hi chi maya kasem nau kha top mai di ke diu mo chi tan lunggel mo waitan kan ani wa patient te ma ban di le chu ngai twa lo tel hi le ama wa banghong chi dia chi pen ko le the pi lo ka hi ai to tawpsak a om nahi na wa banga Hiai na no lamhon effect khang na bang khom the ale effect khang na chi pen bel to sepna nei lo di chu ki phot mai ta in chin mo khen khatia dia kha ana phatwa ma chi mai ni tu lau hwai hi pi lau hwai mo kala haya sim dia ki pe khia mo khen khatia dia next zone na ekele banga ma nia dia ki to del na mo ana zangpol le om to kha to hwai ko ki to del na di job ni lai ka kis job ni ya om ka kisak lai wa kha to kha abe thei di ha din muna hong koi tai chang wa hai pen kha kapuna mam au Hiai COVID Care Center na sep sunga mo na experience ken khat COVID patient te to kidelh gi ge na na banga na experience nun gen the yam experience gen din chu gen dia tam khop maya a khen te kha ya kana sep sunguna hona besan ekele in lama dam ta ka hona pai ki mo in kwante to ki mu ki thei non dia le hana paisan bangleo minchin hile ha ka sep sungwa kana the kya ko kana the kya khen khate chu patient covid ki chi hi banga taksa tung kya chau hiloin ilungsim lambang le hon effect phama ma hi chi kha kana pho khya azyak chu in kwan banga ai ta ngai te to om khom lo a ya banga jail a om to ki bang chi mai ni mo atwa ma separate ta ka ki ko I na kha hoi kha lunglen na ekele thom hau na tampi om te mo hoi te kha ana twa kun chin to kha hoi kya chau hiloina in lama a ki tan phawa de kha mi te mullit bangle tuak lai a hi kha amaule ki phoko mo hoi chang hoi pen kha depression khen khatia da kha lungnop lo na mo bangchi gen dia hai lungkyak na chileng chu banga again zovek thei ki a hi thil gen thei lo tampi amaule again khyak thei lo amau ana ki feel lo ei dam lo a yom pi ana omlo hi na amau feel ting wa ki feel thei lo hi le amel la twa kha kana mu khyak theu tampi om hi to termination order kha mi bangza banghon su khadia li Hiai na sem tu bangza na phawale tu ta dia chu Churchanpur district ka dia kha asem di kha mi som ni le sagi ka phawa mo ho chi hi le termination order tung to na chu mi som ni le sagi te jobless hong hi mai ta di ka hi
hei to kisai bangan nang namu dan na surprise hei order hong suak ka surprise surprise ma ka hi di azyak chu hi cha adam ahi le be cha nai ro ikile patient le ngom zek lai chini akhang to lam apung to lam hi ke ma le mo etkol di khale ni omlai wa changa le tu ma le inmate stay kinei lai tua thakata mo termination order hong so a pot san pa di chi kha i cha banga thakata ba pot kha san di kha lungsim hon ding khama main ka the tua kha covid pen kha be sang nai lo hi na ma ba na le serious patient bangle hongom khathe mo huchi din muna ha to covid care center a semte hina covid care center penong be mok de huchi bang dam lo te ko ya gen kol ta ding ham chi mo kalung sim kha hon khoi ma in chin hwaite ma bana ko ya pai di bang chi ket kol di chi hong lungsim honding pen in ka the kipa hoi ma mai staff te na bang chibang khong hak san na to khawa chi non gen thiam sister hasa na hitam ta kan tu vina hasa na sei dile aza chum awmin ya ka banga chu drugs addict ho zong ani ki koi ji in na drugs addict cho halloween tin biham sob nei ho tam ta omin azam do oloi ho zong ani umin na hiti chun buin ha sat ta kan tu vin chu chu min ki koi ta dile staff ho zong mi nurse momong somla ni ka hevin mts somla ni ka hevin hiti sunga zong chu pia positive zong om na lain na amo cho positive halloween a family ho zong an effect khata win na family chan geya atong khawin family ho zong cha quarantine center ahin ke koi hi wangin na piham aza chum hung ki ko phatin patient condition chu serious ta hung ke pulu ta na a serious dan chu a vital song chu every 15 minutes a check di hovel hung tai na je pha nin chun zanjong sun jong ki halloween minute khat minute ni jong kato jong katung khin man poven en jong asu san jong kan ne poven na hi ti chung kan ni bui piven ai lo le overdose hung ki pulut loi na a hin khu piham mi khat nurse kiti momong hi piham itile ki sacrifice jing itabangi insunga lunghem na lungsat na lungha na jong le mi pi patient imu pha ilung hi piham kipunain ihin khuzau si hi kipido en kizan a hena hi chi chun overdose ong ahung jivin ka bui pivin sunle zanjong imulowin hi ti khop jiu chung kan ni umvena buinang tam ta asim hella ki ho hi pia missionary ta banga ka kipido ovina hi ti chun kazan jing vin ka kimai tu pi jing doctor ho jong hi ti chun doctor ho panla nazar nong staff ho hi ti chun ka ki thu khom vin kan ni jan vin chu chung chun jong chu zo in mandam ho jong ki close ke tan lanwan ahung khom ki ta vin na lanwang hi ke group li kan ni heaven group li sung wa hi ka duty sim si le buina piam akibang lo te taute group khat nin jong zoom ani tu group khan ta zoom chi kan ni tu jevin na problem hoi kan ni solve jevin zan jong le pungkhat vele mi hung ke thalu ni fala pasa mi hung elo le district a pasa hi ti tin mi adam mo hung ki pulut ti hovel elo le naw nei di ti hovel ele layala naw nei na dingala instrument ima chala available law na hi ti chun doctor ho panla na zalin chun ki honang staff ho jong anung kan ni zui jevin na tam ta hi kan ni tu ven chu patient ho sa hi tan tin ki ho staff lang sa hi ka ke sai ke le tam mi gup lang ha mi iza di ha khat hi positive ahung hi ke tan na hi chi achun staff jong hi ki pham kala samma ma jing ven na duty khat na hi cha hi ccc hi group khat na hi staff mi thum to MTS ni ka ven na hi ti chun mi asom aza chu jingka ni hlan bu ka tha pyo adam mo ve se nu kai khat na a minute na hung ti call kit hi chin chi ka buye chin ka buye te mi hi ma ki hi ji chun ipi ham training a ki bol wang chu mi hi ma ki hi ji chun mi lunglai na chu abangka chu alungkim na jong abangka chu alungkim lo na jong mai wang chu ho chun ka thei top chan vin na ka tha le ka jung ka lungthim ho zo se ka panu ven ka pi u ven na he ti chung ka pangu ven
piham wangsit ta ti dam jong min amunin jong che lanwa hin na mi khan khan jong ine ahin khu ane chanin ai wang a chan de ta lola ahung ho jong thingten kisai meile thagaw la ta sa in kapangu win ta taw na ho jong kamang jiu win na heti chun ahin khu beidi ho jong ka hu do jong tam ta umin piham in me cholanga jong positive feedback tam mama kamu win na kimai chang pa cha na hi lovin amon akam changa an sei ji wa chu kan sei do thu hin na keima lungela kuna kan sei do hi point thi ti chun tam ta buina ka tu chum min sei zo lo tam ta min a sei dan jong ka hi tu sei thei lo ka hi chu ta sei dan jong ka sei thim be po na chi sanga ha sa zong chu tam ta ka to aban le burn patient ti hovel hung ji na lai na cha kes tang dang tam ta he hi chong chu asunga ga kilu na dressing ni si aga ki bola ilole oxygen abetai tion ki thai lu na na he ta chu amo apoi mo dungzui ya kilu zinga abale asunga hu pungkal se gi pp sila nu umwele asil khalo ho chun a het lo du he na asil khain ki he piham thidi dia ke hailal khop liwa chi ki sela ipiham ga ki vekola na hi chana cho pan kala o he tua tetia termination ahung jingji he ka yala nu mo ka sama ama jing ven ki ho jong kanigin cha lo hin na pam kilo mo ka sama ma jing en na chi cho ki ya ko nai za chu kan sei to nu min te ito termination order to kisaya nang ngai dan mo banga inom mo na sakna chunon ge na imale hiai termination order pen lakhiat thei le na chi he ke le banga appeal khat na bol ut ya ja di wang he asai ji dan jong kalungel len jong ipam termination agin di lam jong kagin cha loji chun na asai di dan jong kalungel a jong a thei hi in hit the bangloma interview aniki bolai jong chun ka het hilawa hi le atop jong tamta a umin na anul mi khat hin hu chu anu le pan jong acha chu a I di he na thingsen ki se e jong inu le pan I ding a hi e chilai ka ke pang dinga chu na a hi wanga chu mi khan khat yin a hai san na a hin hu a I ja a so pi a ro le acha a I ja a ke selection zo nunga jong top mo me a hi wanga ke ho to a panglai ho hin gamlen nam hu bit dina dinga ipiham kanipan la na ho hi mo sin ahung umgutan na hi chana ka hin khu kan ni sacrifice wa e lo le ipiha positive chan ke kan ni thunu wa ke ho cho positive lawa ka family chan effect kha jong ka staff la wa hi a hin na amo jong hi chi ccc ang hi pem a family ho jong ka staff of family ho jong hung ki hung hin na hi chana gan thai ha sa na itu zo nunga jong hi tia piham per information ho I ma cha lo hi la hi tia piham termination ahung gin jing hi nu mo ake sama ma jing en na chi chon how to te hon jong ipiham amon kamalam hin pho hi ipiti pan ala adi hom ti chu amon jong sile phale among lam kai khat a hi win na amon jong a het diu a hin amon ki ho dinga iti ke bola phadi ham ti chu amon jong thamkhat in gel pi ule ke pa min te ke hola ma ding doctor hiai mo na patient te kha na ki kep danu atang pi de unon gen thi jam ke kep danu chu hi ai le routine bp spo2 che vel vitals vel ke chak gi yamo ho ke che ana ke sep la ya bang mi ana demo maximum capacity vel ni hian chen room khaden jong room khada mi ni mi thum vel nom khom hulai taga ke sangma ma hulai taga nana ke sem kha ya mo en chen nitenga vital su ke chak gi ke spo2 che vel bp vel ke chak gi yan chen ho ke che bangi amo ya complain mo mi mal na nei chi vel complain vel hung ne ya hele ute jong dam do ya na ki piamo hitenga dam doyum lo wa hele cho ki gyal khya sagen chen namo in lama pada ahum toyo ute ki pezel tunia na termination order suak hi na bangai hai no a contract a khabangza sung khong an lagu
a contract dungzui chu 3 months an he mo in chin hu pen extension vel hungum to zel mo ke extension extend zel mo in chin humin ta ahile to na hong na contract sign kha hun beita ya le hun chu beita khathum chu ke zauta mo okay to patient te la banga lunghi mo hoi hiam ai ke le serious de omin na the nang a patient te chu khat chu oxygen ke vo mai mo okay che asthmatic patient khat zonga kinei mo chen ama chu to omte laga chu ama chu gim deu penin ka the patient li tak omlai no on terminate mo pin khabanga na ngai dan hi cha chu thakhada termination order hung so chu ezong ke surprise mama mo bangye future contract zong extend this chi chu anaki kinem hu ke kine pension hela jang to thakhada ahung terminate chu ezong bangchi chi ding ke surprise ke sok mo chen ei chu hello staff dang te zong sok ma mo mi de reaction chu mo termination order aso apana heimun port khyak san chi khong na mu ya tu tadi tana chu umnai lo staff ten as a patient te di ke gial ma mo ko bang patient tengabon staff tengabon in kinusen lai la inmate te en di umnon lo mo hu jaga inmate te de khol na lewa chu staff te zong om de wa ke bang khat ki han thon che de mo lungneu lo de ki han thon phod hi mo heimuna naki etkol dan nu denena non gena mo negle ta khong ai kele thil tom te bang chi bang na ai naki manage wale nek le tak chi vel chu kan tung wa he ahung bakha jela hitanga ke hon thu lo mundanga ke hon thu amon bu le me ahung pe jela mo ahung pek che ya mts te afel ma me wa amon tuite pot vel nek de teng inmates te ava supply jela mo mi tam pp here bangkhat bangchi che denge tha agim ma thei me wa mo staff mi somli chi vela denga nel ta tui don de chi vel va supply ki kya jing sang ni taga ute hi mts ten phun lo ke an bol ya pa ta dhoi ka sama ma me wa mo in chen mi enten nel ta to he patient li omlai te kha pai he di bang hi leu chin amau ti bang chi banga etkol hi di wale hu pen chu tu le to chu planum lo phot hu pen ni ha ke jong personal de ta ke to ka staff te kalung hi mo pi nau chu ise ba pada inmate te to na ke de le ya mo to inmate te nu se de bang chi de chi athu bang mom loi ke positive sa bang mom no lo pe sa de mo chi jong a plan jong ke thei de no lo mo ile jong chu to inmate som te chu ka khoto ma me wa mo ko jong chu again di dan jong chu ka thei ke yo ka surprise me yo to ti kha pasal bangza nu me bangza ai du pasal khat no me thum mo in chen attendance ni akine ya mo uchela total of chu mi gup chi de to sccc sunga mo hei ti kha ni bangza bang etkol ngai lai diun na ging ta le admission hun ke banglo in chen atang pya chu ni som khetcha ke kha khezel ya mo dili nga velava lai zong a patient te ava et thei dan lampiam thei diam na phalu ya asung chet chu pp isil lawa chu kilu phangai lo in chen mo ila jang apula ma pada chu mo kap thei tan tan chu bakhat khok na chu umlo ai poya sadiwa mama a patient te chu ke hopi hela ma on bangya khoka sa lo wa hela chu mo khok lo ding chu ka bakhat ai ba en diwam le toy hopi ding hei le hem ccc muna mel dog ding poya saklo zeka tunia mel ki dog sakai ama phalna kila ahi nang hei mun na om na so ta ya tu ni to ni gu achin nai ni guk mo ahi le
tunia staff te termination order suak khanang le nana zakha mo yai kha banga na ngai danon gen thi diam kazakina kihil khulna chilam lo chidiam thakat ina tua thu hon genwa hi lungphong hoi ka sa jak tu ani bikhya la ching nai lo bangja ka to hiai olda rong suak aido chi kalung sima aliana poileng ka sa hi ai le bang chi bangina hon thei sakwa le hon thei sak danu chi chu jing chiang banga pai khedi leu chin he om din hi hi chaki en kol din hi chi ti khong bang chin hon gen ole nang kyanga etkol didan to kisai na ya quarantine center mun kha bit pe na ya mun dang atuna ki swan khe na pot taleung dam doin bang ke on na bit u duya chi bang o ma wana in khonga ki en kol to di lang khat boy hoi ma dina ka ging ta na om di dan kha chiang kwang nai lo chin hani ve mo midang te le hu chi tho hi banga ke ngai dan na midang te le to da ne na beidong diu na ka ging ta ajak tu hei muna ani ching bang om ding in a negative huna pot khiak hilatu ilung simle nuam din chin hoi chiang ina I khwama ma bang aleng mai tai ta ka kyom thei di ai zaka to ani la chinglo I changom phut chang na khosunga vengsunga hitale min bangon chukoi do chi hi ngai ngamoi ka sakeya hoi za kinai hia kipana dama jing chiang bang pot ke thei di hi le hang a phur luan na kanei khol kei nang na taksa khonga noplo na chi yam nani ya kanei ke kan chuma nei ton lo mo ina lom dang ti khong agim deu omin na thia agim deu ka thei chu ya tua kompi kanu ma hoi pen ama hi gim chile hang atung kalu tung sound chu ne chik adanom zadewa om na bang asma bang nei changina tuna pot leng tu oxygen ichiam la di hunu na ki muthei lo di hoiza kena hi to kisai na haksa ding hi chi ken kamu da na hi hiai to kisai ya manga nang lungsim nop lo na le to doctor te na hiai bang na panon lak pi leu na chi omlai bang bang atom na pen din on gen theidiam hon lak pi leu chia ka dei tu hiai mun nan chaulo leng mun tom toma om ding ina ka king ta a hiai huna hi hiai a omte hi abik takina khosung hia ma yom chang bang ai ke le mi te mun le taki hia tuna pot ta leung koyom di ina ki kem leung ta le naw nei bang kyomin chin hoite khong bang den chang a lo son ding ni cha kiban pe mok din den chang a si na tan pha bang ong tung di hoi lo wa leng hun paisa ta leng covid che ka si mi tampi lamka leng an omta hoite bang chi bang na pum pel theina hiai olda rong suak pen hi zukik the hile doctor lam te bang leng hoi hi lungsima hon nei na hiaya covid patient te ma hi hon ngai khokina katu haksat didan teo bang leng hon gel khok pi ma leu chi ka de hi ki pa wai ma mai to I hopi I unau pan hon gen bangina hei muna patient mili omlai hi manuna
Semtute staff te terminate mok pen kha order omsa hi mahleh hiai banga damlo kep ding omlai hi manina staff te nengchik et kiek thangna khat omte le chi kha adi hoi ma wai kha inget thei Lamka Talk tungtona inget thile chi kha kwa piu ma kenga iza sakai hai ting hun sak diki pa